Nongeye kuguhereza ikaze wowe ukunda kandi ukurikira amakuru yacu kuri Kivu News Official. Tugiye kuba rero tukugezaho amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku itariki 15 ukwezi n'ukwa gatandatu mwaka 2026, ahamo amakuru yacu tugiye kuyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta ya Kinshasa zigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bacanshuro bagiye batandukanye. Nibitero rero byagabwe irugezi, ruhinamavi ndetse n'ahandi. Ibi bitero rero bikaba bikoze ibara kuko bihitanye ubuzima bwa benshi. Turaje rero tubivugaho mu kanya gatoya. Ikindi turaza kuba tuvuga abambari ba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo batangiye kuba bagenda bamuhinduka agace gake, nabyo turaza kubivuga. Ese habaye iki, nibiki bibaye bitumye bamuhinduka? Ese ni bande bamuhindutse? Biraza kuba bigenda bicura iki? Ni gute bigiye kugenda? Ikindi turaje tubabwire uburyo tubonye amakuru avuga ku basirikare b'abarundi batangiye gukura uniforme za gisirikare, ubwo ndavuga imyambaro ya gisirikare, bagatibika bakirukanka bagafumyamo, babyita gukiza amagara cyangwa kuyabangira ingata. Turaza kuba tubivugaho rero byose. Bene mwene data, mushuti wanjye, muvandimwe, turakwakira wowe uri mu majyaruguru, uri mu majyepfo, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, Uganda, i Burundi, yewe se uri muri Kongo. Turakwakiriye wowe uri mu bihugu nka Kenya, uri mu bihugu aho basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi turakwakiriye wowe uri mu ntara ya gatandatu, ubwo ni diaspora, tuvuga Canada, Leta Zunze za Amerika, Belgique, France. Kandi turakwakiriye wowe uri mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi ndetse Amerika no muri Aziya. Aya makuru rero yacu tugiye kuba tubagezaho, ntucikwe. Niba utarakanda subscribe n'umwanya wawe kugira ngo nawe ukande subscribe ndetse ukande like na share, uduhereze n'igitekerezo cyawe kugira ngo amakuru akomeze kukugeraho gatanu kuri gatanu. Buriya rero nta modoka igenda idafite essence, nta modoka igenda idafite igitoro, niko abarundi bavuga. Nta ndege igenda idafite benzine, uri kumva. Ibyo byose biba bikenewe kugira ngo ikinyabiziga cyangwa indege igende. Natwe rero kugira ngo dukore neza, kanda kuri subscribe, ukande like, uduhereze igitekerezo cyawe. Niba hari igitekerezo wumva watugezaho, ucyuduhereze muri comment section kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ikaze rero mu makuru arambuye, aho tugiye kuyahera nubundi muri Kivu uyama ajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro ry'ingabo zirwanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga ihuriro rigizwe n'ingabo z'iki gihugu FARDC, ingabo z'abarundi, FDNB, FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe y'abacanshuro yagiye ihabwa ibiraka kugira ngo irwanire iyi leta. Rero amakuru ahari nta yandi, na makuru atugezeho avuga yuko izi ngabo zigabye ibitero bidasanzwe byibasiye uturere dutuwe cyane twa Bidegu, Urugezi, Ruhinamavi ndetse na Mikenke. Ibi rero bibereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nkuko twari tumaze kubivuga. Ibi ni ibitero bikorewe icyarimwe nkuko twabibabwiye, aho izi ngabo zifashishije ibitero, yaba ibitero bikozwe n'ingabo zirwanira ku butaka ndetse bitero by'imbunda ziremereye, drone kit 6 cyangwa keti 6 ndetse na kamikazi. Ibi rero ni bitero bikomeye bigabwe mu gicamunsi cy'uyu munsi, aho bihitanye imbaga y'abantu benshi biganjemo abasivile ndetse abenshi bakaba bahunze nkuko amakuru atugezeho abivuga. Nkuko rero byatangajwe n'umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka, yavuze ko ibitero rero bihitanye abaturage benshi, kandi yakomeje avuga ko AFCM 23 ikomeje kuryamira amajanja kugira ngo irinde abaturage, kandi ko umuntu wese uzakomeza ibi bikorwa by'ubunyamaswa ndetse n'urugomo azabyishyura byikubye mu nshuro 1000. Iri jambo riraremereye cyane, kuvuga ngo umuntu uzakomeza kugira ibitero nk'ibi ngibi bisagarira abasivile azabyishyura inshuro zigeze ku 1000. Ni ikintu kiremereye muvandimwe, ni ikintu kiremereye. Iyi ngaha ni nk'aho ari gasopo M23 cyangwa AFCM 23 ikomeje guhereza
iri huriro ry'ingabo zirwanira Kinshasa, leta ya Kinshasa. Ni ibintu rero bitari buze kuba abyoroha n'aka na gatoya. Twarabibabwiye ko igihe kizagera cyangwa igihe kirimo kiragenda cyegereza aho dushobora kubona leta ya Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo zihuje, tukabona igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gicikamo ibice bibiri. Rero dusimbukira ku yindi nkuru ivuga ko abasirikare b'u Burundi FDNB batangiye kugenda bakuramo iniforume za gisirikare cyangwa imyambaro ya gisirikare, ubwo ndavuga mu minembwe, bakajugunya n'intwaro mu byobo, barangiza bakirukanka bahunze. Hey. Ni ukuvuga guhera ku munsi w'ejo mu minembwe hakomeje hagaragara ibitero bigiye bitandukanye, hakabaho intambara aho mu gitondo twababwiye mu makuru yacu twabakoreye mu gitondo yaragezweho abatwirwaneho, ingabo zatwirwaneho zifatanyije na M23 zagiye zigerageza nazo guhosha ibitero. Ubwo rukuvuga ngo ni ibitero byari byagabwe mu midugudu ikikije Minembwe, twababwiye mu gitondo cya kare. Rero ibintu byaje kurangira bikaranya Abarundi, bibahindukira nk'amazi n'ibisusa, ibintu biraza gukara, ibintu birakara birakomera. Ibintu birakara birakomera kugeza ubwo Abarundi babonye bataruseyeho, baravuga bati ibi bintu ntago tukiruseyeho, reka dufate umwanzuro wo gutibika twiruke. Twiruke. Nubwo rero ibi bimeze gutya, Abarundi barimo baragenda bahunga biyambura iniforume n'intwaro bakajugunya. Murabyibuka neza yuko ibi bintu intambara igitangira byarabaye, ibintu n'intambara igitangira za Bukavu byarabaye, ibi bintu byarabaye za Goma, bakajya bata intwaro bakiruka. Muribuka neza yuko M23 ijya gufata Uvira. Murabyibuka ukuntu byagenze yuko abasirikare ba Wazalendo, abasirikare ba FRDC, abasirikare ba FDNB bagiye bata intwaro, bamara gute intwaro bamaze kuzishyira hasi bakiyirukira bakigendera. Ibi rero Abarundi bongeye kubikora. Ntabwo nzi niba ariyo tekinike y'imirwanire yabo, ntabwo nzi niba ariko babigishije aho bigiye bakoreye ikosi. Ndavuze aho bakoreye ikosi, ntabwo nzi niba barababwiye ko bakwiye kujya bajugunya intwaro bakirukanka nibabona byabakaranya, ariko ni ibintu bitari buze koroha. Iyo urebye rero n'iri jambo Lawrence Kanyuka yavuze, umuntu umva ari guhumuriza abaturage babwira ati ingabo za AFC M23 ziryamiye amajanja, kandi ziteguye kurinda abaturage. Umuntu uwo ari we wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'abaturage azabyishyura mu nshuro igihumbi zumve. Ibi rero bishobora kuba ari byo birimo biraba ku basirikare b'Abarundi, bishobora kuba ari byo birimo biraba ku basirikare b'Abarundi, kubera yuko batangiye gukuramo iniforume bakabyita gukuramo, babyita gukuramo. Bagakuramo iniforume bakambara gisivile, barangiza bakirukanka bajya kwihisha, barimo barahunga urugamba. Rero ibi ni ibintu bitaza kuba byoroshye cyane kuri uru ruhande. Ariko kandi turabibutsa ko kuva muri Kivu y'amajyepfo, mu bice bya Bidegu, Urugezi, Ruhinamavi na Mikenke, ibi bitero bidasanzwe bikomeye bikanyaraye birimo birahitana abasivile. Ni ibitero bisa naho byagabwe muri ibi bice bigeze kuri bine, nkuko nari maze kubibabwira. Bisa naho byagabiwe mu masaha amwe, aho mu kuva mu masaha y'isa 6 z'amanywa hagiye humvikana kurasa kwa drone, ndetse ingabo zirwanira ku butaka nazo zigatera. Ibintu bitoroshye habe n'aka na gato. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bituma abaturage benshi bahapfira, yaba abasirikare barimo barapfa. Wabyumvise ko FDNB batangiye no gukuramo iniforume bakirukanka. Ni intambara ikomeje gukaza umurego, ni intambara ikomeje kuba ku rundi rwego, aho dushobora kuza kubona intambara idasanzwe. Reka dusimbuke n'ubundi tuvuge kuri iyi nkuru itangaje cyangwa se inababaje, iyi nkuru ihahamuye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni inkuru imukuye umutima, ni inkuru imushenjaguye ku rwego rw'uko ubu ngubu wakwereka ahantu ari Felix Antoine Tshisekedi, wakwereka ahantu ari mu cyunamo.
Turagira ngo tubabwire ko bamwe mu bari abambari ba Antoine Felix Tshisekedi batangiye kumuhinduka. Urumva iki kintu? Bamwe mu bari abambari be, bamwe mu bantu bakoranye nawe, bamwe mu bantu bamweretse ko bamwemera, batangiye kumuhinduka, batangiye kujya hanze bakavuga ni bya bindi twita akari murori. Ibi ngibi byabaye bikozwe n'uwitwa Claude Ibaraki Ekolomba, wabaye umuhuzabikorwa w'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano ya Addis Abeba agamije kugarura amahoro muri iki gihugu. Ibi rero ahangaha yise perezida wa Repubulika Antoine Felix Tshisekedi aho yamwibasiye bikomeye amwita inkoramaraso. Umva iki kintu, umuntu wagaburiye, umuntu wagiriye neza niwe umuhindutse atangira kumwita inkoramaraso. Uyu munyapolitike rero yahoze ari mu bantu ba hafi ba perezida Tshisekedi, ibyatumye amuha inshingano, ibi ngibi byo kuba yari umuntu we wa hafi byatumye amuhereza inshingano nyinshi zitandukanye kandi zikomeye, zirimo no kumugaragariza ibijyanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano. Uri kumva n'akazi yamuhaye, uri kumva n'akazi yamuhaye gakomeye. Yagize ati mu rwego rwa gisirikare AFCM 23 yamaze kumunesha. Umva kakana, AFCM 23 mu rwego rwa gisirikare yamaze kumunesha, yamaze kumukubita hasi, nta rugamba tsinda. Inzererezi ze zivuga ko gusubira inyuma kwazo ari amayeri y'urugamba. Wumve kumwibasira. Uri kubyumva? Yifashisha imitwe yitwaje intwaro y'abene gihugu b'abanyarwanda nka FDLR, mbese n'abacanshuro ngo ahishe intege nke ze. Urabyumva ukuntu yamwibasiye? Ahangaha yavuze yuko Antoine Felix Tshisekedi Chirombo yamaze gutsindwa urugamba. Yamaze gutsindwa urugamba, ngo noneho ngo asigaye ngo yifashisha, uri kumva, tugendane neza, ngo asigaye ngo yifashisha ngo imitwe yitwaje intwaro y'abene gihugu b'abanyarwanda nka FDLR ndetse n'abacanshuro kugira ngo ahishe intege nke ze. Uri kubyumva? Ibi kandi Ibaraki yatangaje ko isura ya diplomasi ya Felix Antoine Tshisekedi iri kugenda igaragaza aho n'abasanzwe bamuryamyeho batangiye guhishurirwa ko bakorana n'umutekamutwe mu rwego rwa politike. Rero ibi ngibi yabivuze nyuma yaho bigaragara, cyangwa se nyuma yaho abatavuga rumwe na leta bakoze imyigaragambyo tariki ya 12 Kamena 2026 barwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga, bakaza gukorerwa urugomo rukomeye, aho twagiye tubabwira mu makuru yacu yatambutse, aho Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi yaje kuba anabikomerekeramo, rero n'abandi bagiye batandukanye. Rero uyu nguyu wahoze ari umupampe, tujya tubita abapampe, cyangwa yahoze ari inshuti y'akadasohoka ya Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, yagize ati ubu yashyizwe ku karubanda. Umva, umwami nta mwenda asigaranye, yambaye ubusa, ibiganza bye byuzuye amaraso, ariko umuturirwa wubatse ku musenyi uzasenyuka. Uyu ni imvugo iremereye cyane, ivuga yuko ngo ibiganza bye byuzuye amaraso kandi yambaye ubusa, nta kintu cyo guhisha gifite. Ibi ngibi rero bifatwa nkaho n'ubundi abantu ba Antoine Felix Tshisekedi batangiye kumuhinduka, bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye ku gice cya diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho dushobora kuza kubona impinduka zigiye zikomeye. Ibi bishobora kuza kubangamira Felix Tshisekedi cyane mu migambi ye afite n'ibyo ateganya kuza kuba akora. Rero ni ibintu bikomeye cyane, aho abantu batangiye kumuhinduka bavuga ko ari inkoramaraso, ari umuntu ufite ibiganza byuzuyemo amaraso, ni umuntu ubangamira abantu batumva ibintu kimwe nawe, kandi ni umuntu w'umwami, ubwo ni umutware wambaye ubusa bwe buri ku karubanda. Ni ibintu rero bitoroshye na gatoya byagiye bivugwa. Ibi ngibi rero bije bisanga n'ubundi umutekano muke uri muri iki gihugu, bije bisanga intambara ziri muri iki gihugu, bije bisanga diplomasi y'iki gihugu imeze nabi, aho utakwirengagiza n'iri jambo yavuze ngo ni umuturirwa
wubatse ku musenyi uzasenyuka vuba. Isaha n'isaha rero we yashatse kugaragaza yuko iyi leta ya Antoine Felix Tshisekedi cyangwa se ubutegetsi bwe bwagana ku iherezo, ni mu gihe hasigaye imyaka igeze kuri 2 ngo manda ya Antoine Felix Tshisekedi igere ku musozo. Ese mbere yuko iyi manda igera ku musozo azabasha kuba yarashyize ku murongo ibibazo by'umutekano muke ugaragara muri iki gihugu? Azaba yarabashije kugarura amahoro muri iki gihugu? Azaba yarabashije gushyira diplomasi ye? Azaba yarabashije kuganira se nayo 23 ku bwumvikane? Bizaba se yaratsinze urugamba mu buryo bw'intambara? Reka dukomeze turebe. Ibi ngibi birimo biraba mu gihe n'ubundi urugamba rugikomeje kandi rurimbanije, kandi impande zombi zishaka kugumana n'ubundi uduce zagiye zifata kugira ngo zigomeze kugira umutekano urambye, cyangwa se zikomeze n'ubundi kugenzura uduce buri ruhande rwose rwagiye rufata kuri buri ruhande. Yaba M23 irarwana kugira ngo igumane uduce, yaba Wazalendo, FRDC, abarundi ndetse na FDLR n'abacanshuro nabo bari kurwana kugira ngo bakomeze kugira ubusugire n'ubusagambe mu duce bafashe. Rero indi sango y'amakuru turaza kuba tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, n'ubundi mu bindi biraza andi makuru araza kutugeraho, turaza kwihutira kuyabageza kuko intumbero yacu, insango yacu no kubagezaho amakuru agezweho arimo aravugwa mu karere.